guys, jumpa lagi dengan si Upin guys. Oke, kali ini Upin akan menjadi tukang beca guys. Kita akan mencari penumpang guys. Oke, kita naikin becanya guys. Beca. Kita mangkal di mana ya guys? Coba kita mangkal di mana guys? Kita alun-alun. Beca. Siapa yang mau naik beca ini? Ada paman guys. Paman, beca paman. Paman, woi. Paman. Woi. Paman, beca paman. Enggak, Upin. Ayo. Sini. Paman. Mau naik beca? Upin enggak paman? Boleh. Oke. Beca paman. Sini paman. Hati-hati ya, Upin. Wah, hati-hati Upin. Kata si paman. Mau kemana paman? Hati-hati nak. Woi Upin. Santai paman. Aduh, sakit semua Upin. Tenang paman. Kejar paman.